tukaingilora tukwenda na turingila kimera kya mira na tugikarie twekira sheria thai twina sheria iroka una we antu bauba kuma na unja ukathekwa miaka 3 tukaya na license ila tukaya na tuitwa kubwitha cia betting tukabwithia board very soon ya kubet tukabwithia betting tuona no qualify na tukangiri na wewe mbere wita kiri murimi umira mwana onti mbere wita kimongoro kana nara thiruruji kana nara antwamuo kana nara zangaza kana nara bore rutere ruru kwandamira mbere wita nau watwira ngita nara kimongorori mbitite kurira antu benu mira ngiri imwe na maana ya nana kethera nimthi ya mbeta itwa wata license itukuwatanira mono ngari ira igete dia mira itutukaya na license a Somalia batethira beku na tuteku a Somalia batebadere kwethira be biashara cia mira a Somalia baraba kunyanyaza Meru ni botukenga mira ene tuchokia me wowe mwana onte kote wewe we na ilati barabara ene tete mira oni ndagwirwa na igeto mkure tweja si bakuna ndikwe ure mpomo twitano Nairobi no twachokete thai tuije twarie mantu ya mira ija ketha tirujo no twarie ni nya Jumatano atwitane nkuruki no twikugwa imantu ya marito na ya mathongi mwana onti njuzi no ronere timu ya AFA Agricultural and Food Authority by mail na timu ya crop inspectorate na timu ya security beyete kuritana cooperatives cia mira protocols ire kwendekana ne thirikari nekenda twambiriria gutumira the opportunities ire irio twambiriria wiki ya mira ya kuma Meru na barabara no barabara itiaingirwe na kinya air kana wetithia na ndege ni ingirwe so turenda kwambiriria na barabara no woni mutumo ntwethingia wa Ameru kandi boire ukiona chaelea ujue kimeundwa lero kuibwa manto ya 3 border points ndene ya Kenya ni ruori nikenda Ameru baikia mira Somalia ukiago thwane kai ruori nonto ni nteto raisi kama tumabwethetie gintu kenene twena atongeria beto ba Meru kwita ku lobby kiri president kumwira munene Ameru bakuthira kumwira antu bembe batwikiana skuru antu bembe munene ni kinya nyumba mathoko president ndi mwirite twi mawa ngabwira munene olelie tauni we kario we paradio nonto biashara cia mira barabara aria nyumba ibathamire bendia ngari na bari nacio kethira ni a Somalia bauma mawa be bacoka Isili kethira ni Ameru bauma town bacoka Reserve nonto biashara era ya wa Meru ya yethera yena circulation ya biashara mira 23 million per day cia mira lakini thai Meru ni mamire kwambiriria maua kimongoro kanuni nau ndambiro nau ugita mwana onti weta muntu ena kilake awe ukamunenkira ngiri mana 5 nibwo nonto tweta kiri boutique urakira itweta urakira twathicokana kira tugira ogure nakyo nonto koke enjoy nteto injaruri ibwa ntubembe bakari so nitwetete kulainisha biashara ya mira na timu yethirite yemeru kwambiriria last week nini again ndalobere na president through ministry ya interior ndamwera na organize team ube ya batu itane protocols nonto kwambiriria mweri gwena mweri yotwetete mwana onti nitwetete gukumia mira Somalia kukumeria bonda point yetu Mandera bonda point yetu Kiunga bonda point yetu Liboi mira neteta Somalia mira twamikia Djibouti yetu enelea Jesu mira twamikia kinya Netherlands ringi amen iboga mbere tuja kiwe na ututegereza tafadhali bana kirinya kira gya Kaongo dispensary kaugire kirenda maroba korwa kire kiunda choka kamemene na iri kiomba kwetherire kathikwa Kaongo dispensary dende settlement kwenda kirinya kirenda muno ujire niboega mwana onti kirinya kiukia Kaongo dispensary ni twetete ona mheshimiwa Njuki na ndakiona ndene ya wondi ya Mwangandia na nteko ririkana kiwa kilinyeke kwenda maromba
ende seriously utukumegwe na manto ya kwenda maromba we kana yonde yomba kubwithe ko manto yonde yarenda maromba kitu kabiri maromba no tu woni rikana ndi minister so kuagelinya gerenda maromba ima we mtato ito kubwithia meru kandombete na meru bakarombera so kuagelinya gerenda maromba ite kumanisha kandare sarcastic about it. I really meant it that ko intatu kwenda maromba na ko intatu kwenda inye mwiri so yake unontu mwana onte kakwenda imutuma wenje dagelinya kuga kaongo ali teka getwire irige kathi kwa mbera kethera gelinya ke imutuma wenje kerinya ke bwana gavana agetwire tuko injite kagetwireo ikiareo igitara munya ikiareo igitara giraitu ikiareo igitara kawira nande gelinya ke unata gete kwenda maromba kwa uiboga kere muthikirio kwa kaongo no igitwe ngavana na ugite lakini toka ugite maromba jakathika aya thank you so much Governor. Meru County nitite kwa city very soon na for a town to become a city no mwaka ithire ina maybe population ya over 250,000 people maybe tukinyitia au ne batere kwithira ina operational fire stations na kuringana na uthuthuria bwakwa ni ati mwanga thai Governor ngarirere kwaria mwangi Meru ni imwe Meru County maybe ni ati ungwa tukwithira tukithithagia kenda gwakisha tukuthithia disaster management ndene account ya Meru na wicokaniria account no tumbije ntiaria kairi kwina Governor mwenzako wa Samburu County kire mantu jaja ndithia we araugire kuringana noe uti operation batire kwithire kithithagwa na kwao maybe weja Governor Meru nenda kwene kimucemanio jwa security umba kwithire ujuka yontu bu ate. Thank you so much. Thank you kana gankiro oringi inkowerwa munorera tukwariria mantu ya ruuju rwa Meru Mutuma aitega Meru akameona miaka ana yeyite Mutuma aitega Meru akameona miaka magana yere yakeya rira Mutuma ayere na kuwatanira na tongeria bangi twambiria kurota mantu ya Meru kwa city tikenda Mutuma as a person mbuaringirwa mpi tikenda Mutuma as a person mbuaona political bonga points ari ni maromba yau mwana onte nkuwa turombe mantu ya maingi ni ngai ugutethia no ndutinya omba kuwa Mutuma ke na inya nene muno kwithira Governor barabangi bakurukirire Meru bageria kubwithia municipality yonkubona baniki bara na mwire ayo taita kamutume na inya guchinda Governor bau bakurukire Meru akinyani ndari mutongeni ndari kansera au mbere nik so itwagerete kureta municipality reta thina no gereria kureta municipality yonkubo yo areta thina igitara Mutuma na Mwaka Jumwe Mwaka Mutuma nende no to kuona nteto cha Meru yakite kwenda maromba yaya Mutuma no kuona yakagurita ngui maromba ije gwita ngugi lakini Governor maromba yagita ngugi itwenda inyere mwa watu ikirundu ukathunga nandi thunga witite utumemene tu nandi ukariria ndi onkuru gitokeigwa kiatho kana ruigi kithongi kinya muthikirio kuna uri ukwendete agakwira ukuthithia kunaritia bwega lakini muno kirathikiria bakwa tibaraga tangugi mbuga nwetu kinyangaira muno no tona tumite amonwe na bau bangi gutweja bakeja wa bera itene Nairobi batabali na thikiria asante na ndipo njira nkwenda kwira ni ati Meru ni twetete kuraya na no ntubwa kwithira a man all inclusive leader oni uti muntu mena uti mutongeria mbona ari umunini kana community mbwa antu baba te kumenya ni uno ntu atongeria bamwire ayo taita ndabera municipality ni kwara makotonga municipality ni kureta mbeza cia World Bank ira ituma town yikirwa kaburo yikirwa lami na nyumba cietu igia mbecha na ithaka bietu biongela value municipality ni kuongela twana twa ngui municipality ni kwitha twina mbeto kuya ucia kubanga that town meritio kuria manto ya management ya disaster ndene ya Meru
Disaster management is a critical aspect ya run muno in city status kana city levels na kinyakiri biashara chietu no ntuito kumenya what disaster can cause, the amount of damage and loss ira meanki na kinya nduuji na mantu yonde yetawan disaster yomba kubwithia Meru kenda ya city ni lazima twithire ni tuibangite bweya kuibanga bweya ni waka sibitari twithire twina level 5 level 6 ni kwaka thogo ya gakoromonera president ampete bilioni 1.2 billion ni kenda tukiria thogo ya gakoromone kurubaraba baumanthi tubakira dignified place ya kuoperatira mathoko ni gukiria kana kubwithia sewerage system ya mutindwa iragi national government impete 1.6 billion cia kubwithia sewer system ya mutindwa ni kenda tutheria mutindwa ni safari na ya kubwithia Meru City turi kana gankilo ni gukwithira twina ruji water supply kana water source sustainable yara tukukiria level chietu cia ruji kiri water source kana water company yetu ya Mewas na kuria ndoje inge ni kenda tureta roje mutindwa ni kwethira twina state launch gitoro ni kenda president rire ya Meru kinyabo bakethera bena gundu water man president to create twanya twangugikire ana beto to create twanya twangugikire hospitality service providers to create twana twangugikire ndakati yetu ma engineers and water view ni kwethira twina golf course ni kenda itonga ya guwerera burukite bishops business community na nto ya mwana onte ugeta kuringa mubira na tureta tourists rira golf ethetha wa around the circuit tukaira na nyuki no tutwe mukai tutina kiani kia golf ndene ya Meru baga itira na nyuki baga choka ringi embu utekona nteto wite nkanya kumanisha mbeca ire tubatire kwithira twina cio cia mahoteli rira itonga bira biuma America bike ya guchetha golf batu hoteli chietu ni tukulose kagite ne kau atugau batekwiya so ni kenda Meru ya city kana gankiro ni lazima twithire tuwe prepared to manage disaster mwanki kana kankiro mwanki is a serious aspect ere consumer etugutigaria na ndeu kumotongerie mbethirite ngari mweje functional ndene ya Meru na inkurika na ginyama makawira ni twang'ang'ana tukabwethia malori yano nto ya eya ni kuuma 20 mbua 14 15 ya kuuma UK ni mutana wetu wetawa akandi orori yanao malori yau ya mainge yorere ya thukire imwe ni eti ki function Meru ni tung'ang'anite kubwithia ku revive inge ithatu ni kenda tuchokia maua tuikie timau but mbeta ire ikuruma malori yau kana gankiro lori kubwa yekara ya gatugura ngari njaru ni unonto inyari kware na mwanki ya magunas twari na lori imwe yare mwane contain ebindire turie water turie fire engines kuma tharakanite and I want to appreciate my senior and my brother Governor Muthomi Njuki no turira Meru yare na thina rira kware na sabasaba ya akora baba enda kuethia Meru no ntubenda unyama iba kwenda kurwa president ukaria ara wethia magunas ka president ni magunas ni president imwana Ruto kwendiara magunas na bakategeti mutambo yoto yoeria ate president nendete antoberia nonsense kwenda huko ishi ya budget ukadhura munene ishi ya budget ni mwakiri okana gabe ishi ya budget
tuisienda shipping cost becha kindogo mbua 1.9 million ngari kuma 78 million ibo chienda swa muno yuse UK 78 million nonto bara batumaira ngari myaka 3 baka uwa ngari wete gutumika so batwe ya ira ya tumiri UK myaka 3 kuma 2015 tumetumirite myaka uyo onze you can imagine almost 13 or 14 years kuma gitaru meaning they are functional so iturete ngari cia mwangi kuma UK ikana gankiro ngari yana iziri ngari igiri lakini itakinya no kasi roje roje ne kana gankiro nagankwenda kwira ameru no ntukwina nturi kasi emeru inyingi na muno nturike mwe ira nkuru itongera cia bangi guturika no bageria kuithia meru kenda ba discredit Mutuma ko tweka ate kumba kwaria mwangi nai munene no betere ntore kari te we mwendere kitu wera ka kugira ndoto ganywa mwana onte wa ding ntore ga wengeti Mheshimiwa Governor kure au ndaigwa gweta mantu jegie No tuba time please ngora to manage time. Governor kure na issue very pertinent ya budgetary. No uchoki kiore keu no tu governor wa Samburu na arari wa Serolipi itebatire ko withdraw operation awote bandits bari county yawe so as a governor county eku ne affected to are ku ndithi ko watikanite mutindwa we don't know what happened so as a governor yatomba ku respond kironto bana Edward manto ya security ni manto critical ni manto oni yamba affecta personally muno ndaibwa ndethie cietu ikuiywa ndaibwa ng'ombe mumeru ikuiywa ndaibwa ntirie mumeru weta tetuni mba affecta personally nankage ochamba no rume burabwa mumeru burabwa atumite bamwaria mabarwero tonga bwa meru burabwa atumite banjenero baimunge barwera meru burabwa atumite bantwethinja barwera meru ochamba bwo ambitia bwana Andrew deu kumotongeriene rira ndaracia manto ya rira ndaya na my inaugural speech ndaugire manto ya security nangari ndamurisha ke ambia the was the county secretary then ndamwira tukiuma uno ntungari ciari ciekuritoya in the ndumuru nara ciari ngari igiri no imwe neri yokuritwa na askari bakaritwa nao nikenda beyo karia mutindwa ndawa askari batreni kwithira bena bunduki ne bacokeria bunduki nara Mutwati police station bacokeria bunduki tigania nikenda beyo karia mutindwa ndamurisha egito riu askari bau nangari igiri ne ciete nara ndumuru na ndathi ata kuhakikisha askari barabetu ni bakaribwea welfare ya askari ni tubabya kurea ni tukuhakikisha ginye tubainero kiri policy ya SHA ni kenda bethira bena beka band mantuna ya afya no tubaretira guntune very risky so dira mantu ya insecurity kana tax cia budgetary igukarika rutere rwa northern grazing zone ndumuru mwankaburi tetu induma muno bwana Andrew mbaditere iterambiririo kukarika Mutuma ari kwa Ngabana ng'ombe itwire kuigwa kuma gitaria Kibaki ng'ombe icie yawo isefta kinye gitaria Moi gitaria Kenyatta gitaria Uhuru Kenyatta the youngster gitaria Ruto no iraia wa kinya Mutuma gi kumotongeriene ng'ombe ni iraia wa uraibwa renge in the recent past when operation dene mirwe ba Andrew wante kuwa kwere antobora itigania west ato mwanja baekirwa mathandu kwau baba Raila Amolo Odinga mwathani na urukie nkorowe we na arauruka cia tongeria banene ya bara eya are prime are call linda wa thirikari at that time bena handshake na Uhuru eya kiani ne kia tigania west ya rano ntubwantu turia cia karikite ndene miru so nemberere ya meru season yorongo nira kinyere na yambawa guciikira miguta ya ng'ondu nira kinyere anto bageya bakirira bebo na ciora beyite kwa saviors ba meru
bamwe ni barabari ministers kinya ba agriculture nara ng'ombe ibatire gukarirwa nara ng'ombe ibatirwa gwikirwa chiefs cia security nara ng'ombe na bekara na minister wa interior in the same cabinet na bekara na president in the same cabinet tutaigwa bakiririra president Mutuma Jwa Ngabana na Mwaka Jumwe nere operation ya mbere endu ne unonto mwana onte kwirire tatu imwe ni kwenda maromba tatu dera ila areaga kwa operation ya bwethirwe na tugethika antu mwanja wa at once bamwera nkoro kwa operation ya bwethirwe kutare na minister iko na minister wa agriculture na ara ng'ombe iko fall under kana anabuba akaretie mimea ake akaretie mpembe batakaretie ng'ombe na bekarande na minister wa interior na president Uhuru at that time na ndege itare Ruto rirato ku lobby na toka bwethi a lot of kuromba, a lot of lobby, a lot of request behind the curtain tende to chionda chiara igwa weru ne mendu please. Okay, iboga sana bwana gavana ndiye mukuru itai mwerekere na watu ite ndo wate to muchitu rimero turi na raga nduomba gwetha na raga osoga Nairobi royo kada ndeko gene rokirera kini mwerekerio kumbira atiri ni gitara kuthiria okethiraia rukari kanuni akwira ukanekera miaka 5 kugamba muno nambira kaumara nte mugwetete kogo kanekero iyo thimira miaka 5 etaruka kanuni nandi lakini nakwenda kumenya gwataniro yaku na raisi ukejo twika Meru 1 term na wore 2 term wendelea tu uo kera ntoni ndikira 2 term iko iboiba kwenda lakini bakwira wije ndeji umekereru tombo berate nigwetike tugetekaniria au no tuthira tukithira iria kiri baba ngitafadhali mwana onti ni boya kambere Mumeru tatane utatania woni mbukumirite gitene kia ngavana dira pressure kana temperatures cia siasa citetie ikakinya level fulani almost ciambiriria rende kuboil ciambiriria kuchamuka na Mutuma ethanira na mantu yatwero Meru lakini yaitetie grade nengi mantu for example you insecurity auto kwa raidia mbere president Ruto his excellency na deputy president professor Kindiki mwana wetu ukauyethwa rwiro ukira wotebwo kubwithia no ndo ikwari na deputy president reu Ruto ari reu Uhuru ari president kakutari na deputy president kana Ruto ekuo getene anto to batwere kokua kakutari na deputy president Kindiki ukuma terio thai the first time tukoewa operation ya guchokia ng'ombe cietu ndene ya Meru na ngavana bau bakuwa sijui na akwetu ntekwenda obaeta no ntu inkuigwa weta muntu ugaikwa koti so kambu ya ngavana bau akora no ntu ibobo support yamba ngavana bau amba bakurira kinyanto bao bunduki kenda be ya kwatakia Meru ntekwenda kuwa bonka bwethia lakini ka bwethia nteto ka bwethia mantu Mutuma nora wena kirundu kirake ari na baba imunge na bamwaria mama my friend na Mutuma ari communicate na nteto ciande na communicate na cieguru so nka bwethia nteto na Mutuma ote unge okeomba kuthiria thina ya mbaditire ndene Meru imutuma na eteribu kona nteto Mutuma akenga agathiria amba uba kwa Meru batena turubari kwariama amba uba kwa Meru batena turubari imutuma wa bathambia ndiribwa betano bakeyira ng'ombe cia kura kandene Meru kabagaria batena aka kwariama kato atare ithanza kacia Meru ciurane kana cetruka ciurane kana ithanza kacia Samburu ciurane na ng'ombe cietu kana thaka cia Meru ciethiatha ciurane na Mutuma renga bano Meru ariwa ni thaka cia Meru ikaurana na ng'ombe cia Meru cia Samburu na cia Turukana kaikaria iriuka Mungu. Now Mheshimiwa Gavana tugirekire please no tuba time creating shot yeku nato ukairita title yani okama in Meru politics tukirekire creating shot yeku
ni boya mwana onte na ore yakuria atiri na ndiwe Mutuma waremeria Meru kiri 2 term na Meru kwena portion ya Meru oteme yangu wa Meru bali wa 1 term Ameru bali ko ne Ameru bali wa 1 term ne akoro barabe na interest tia yo wa 1 term no ndiba wicho iraite ne bali ko wa Ameru wa 1 term wi bali ko a 1 term wetu kuwa re mwana onte tikwenda nyawo ukira 1 term we ko erwa re ne riku ne on support muntu okumanyere bato totiete wetu Ameru katoriti Ameru katoriti totie kindeke ogwa 2 term orangai aratuitetherie tete kwa president mwaka yo 2032 twete to support mweko katoriti ka Meru bariti na gethri bariti mwanthani ndakuromba ginikiro inamia ume murungu wewe ya na ume no nto karomba ume no ya na murungu inamia ume Ameru na nto Batharaka na Baembu na Mount Kenya East mwanthani kinya tuturuke metho tuta mwana onte ne okaria ng'ombe cietu ci operation ne tuta muoni kuwa tuta mwana onte ne akubwethia Meru ya city ne onkuwa tuta ne witethia Meru General Meru Teaching and Referral Hospital ya level 6 tureka weta Kenyatta National Hospital no tuba mathina ya cancer na merimu engi twe ya mutindwa tuta mwe kwa neu tuta ne witethia gakoromone mwana onte yumande na arere twe wa mbecha yune kenda tuitetia gakoromone na mbia yune ira ikuma kire President Ruto itesia county Ngabana Mutuma no akire na toka tumera mbecha to nenka iro to beta gayo bwira Mutuma na arengere BWAWE ya milioni 3 Mutuma na arengere kabarabara ka milioni 1 Mutuma na arabwetherie thoko abwetherie repair na milioni 2 ingono ya ubo kwenda kana intato cia imbilioni wa ibonke areria kana milioni mwana onti imbilioni kwa areria cia wekera nduo current around the town kuma gitembe na mwanka gitoro 3.6 billion twewe mbezi cia wekera stima twewe mbezi cia wekera ruje twewe operation yuto kuromba tunenkerwe university ya Marimba certificate ya no objection akoroba aba ari ministers wa agriculture Marimba University ya mbereria kuromba kuma mwaka yo 2015 no wari minister wa agriculture mwaka 2015 no ri kuo no ri ni Mumeru na atia Marimba University ta nenkerwa letter of no objection nikenda ministry ya lands ne twatanirite na county twambereria waka Marimba University kuma kire Meru University bambereria ku develop Marimba University oweta wabaere mokoro Meru ya ura umere mwaka indaregere ko eta anto marieto woni no ndo bako ya are minister wa agriculture na kuibwa in development ya Meru ya Antoba Imenti South ya Antoba Meru no ndo development ya Imenti South te ya Imenti South te ya Antoba kuene ari ni a Meru atiata ne kadera barweu kire Antoba South Imenti letter of no objection akiwa arete kanyamu woni ndane kadera barweu bwana ni mbikona ende mbio kona moyo kote kwa appreciate moyo Antoba Meru bakiona otongare ndekuibyo kuona we mutongeria mutume kweya no tubwangu atanwe kwa na President Ruto na Dr. Chandra tareki 12 ntukwenja muri ara Shabas stadium niro ndane kanire barua ya kweya na rutha rwa Meru University beta wa Marimba University campus tunenkeri authority ni Ministry ya Lands na Agriculture ira kurubaire baba wetite bia Ngabana bare ministers na batia ite barua ubatane kadira ikagura tunenkeri. Thank you Governor. Tutamwe Mutuma my brother nie kurugorerwa kiunga nie kurugorerwa border point cia gwikemera Somalia kiunga Liboi Mandera na turugorerwa thoko ya miratu ikia na ndege tutam cia Mutuma nie kureta ka Chuka University constituent campus ya Kegoi era Antoba Kegoi bethrete bakireraira miaka yonze na mukuru okuma Kegoi ke ukuma akachuo wete giteke Ngabana arari na minister wetu Machogu ari minister wa Kithomo na ena Ruto wa ompa
twendete kunekerwa constituent campus ya Chuka University in Kegoi twambiririe kuona mbecha kuuma directly kuuma treasury cieyete kire university uya Kegoi antu ba maua antu ba Kegoi antu begembe kinya tutwethire twina the first higher education university ndene ya region yu uteyo yikuo bwana Andrew tutamwe Mutuma ni taito ndindi era tonenkeri ni ministry ya lands taito ndindi cia Igembe Central Igembe North na Igembe South na part of Tigania East taito ndindi ngiri 57 ngiri 57 county government irerete processing atobo batwire na ithaka na Rwanda ro bateta itodindi bate miunda etene tutamwe Mutuma ni Mariara University ra yeyete ndene ya Igembe Central nara campus ya Cooperative University thaini tubari treta title deed among title deed 57 yunda aba sukumera kire ministry ya lands emwe ni Cooperative University ira yeyete waka university nara Mariara Rwanda rwa likiau mwana onti tutamwe Mutuma ne police training college ire wako ndomuru police training college iram atiari bamero beta wekirana baonzo umbe nara kiganju nara Embakasi nara Ruiru nara Lanet nara kuonde beta oturinirwa iyite kuretwa ndomuru Igembe North wetwa kugura maua mutindwa boga ikia bikibiki kana bonda kana probox weteta wekirana. Thank you. Governor, twetete ntuku ingi, please, twetegere tuthirie mubango yo. Yeah, thank you Governor. Nontubo kuona kanya kwarandia na Ameru, kwarandia na Kenya utukuboru are. Na thank you very much kiri the media partners nontubo thabwe na batwe. Rugo tharweru aria uro kuthikirite matuya ukunuri, so you have heard Mwaka Jumwe Jwa Ngabana Mutuma twethingia tutene ya kongela kana yo taura. It has been done and dusted. Thank you very much.